بله بنرن هجاج بو آگاهی بهتر دوی درباره دا درباره بویرین 12 آداره سال 2004 دا نها هفکاری ما سیروان قچو بمرای سیروان سپاس بو آماده بونا تا تجی وک کیف و عثمان تجی یک شاهدین و وان بویری بون او یاریگاه فوتبولی اقامش لیبوی یعنی دناوینا 2014 و 2012 اگه بیجن بل سوریه بگشتی چه گوهرتن شبون بتایبتی او جاره یکم بود چی که وحال سوری چه ده يعني تشتا باش الويدا كي او بو كردان قريب ود دمك قال لك كرد خو بغهين هاف ود ناف دم جميرا ده لسرانسري باجارن كردان جديرك بقرا حطا بكوباني وعفريني والدفرين دن وكو شامي وحلبي كرد قريبهم بيك هلوز دركفن وهلوز تاخذ دجي حكمتي دسني شام بكن بشي 2012 روش هاتا جوهرتن هلبت جبرغو لسر اصلا برفره تربو روش سياسي سر عرضي هاتا جوهرتن لي 2004 جبو تفكر سياسيه كرد سوريا درسك بو او بو خلق هرقاف هلوستا خلقي يان بيجن جوتارا سياسيه خلقي بدا خازي خلقي پیشتر بو گلکی پیشکتیتر بو جیا پارتین سیاسیین ین دورا کردا بله سیروان سر اصلا جواکی یعنی ام ببیجن گوهرتنا بویرک جو بویرک ورزشی بو بویرک سیاسی بو گوهرتنا که بو داخوازین گوهرتنه بو حتی پفچونین به هزین اولکاری سوری را کدوی دمیدا براستی گلکی زحمت بون اف چقاس ام ببیجن چه بنگهج کردین سوری را دانی کو کار بن تشتکی سر آوا بکن او جارا پیشی و بلکی دیروکا کرد سوریا مدرن ده کو آوای کی راستراس روبروی رژیم سوریه ده بنجبرلو کرد سوریه به ازمون بون وقتا او یک هات کرن شخوا نه تفکر که چکدار هبو تکوشینا چکدار نبو جارا پیشی بو کو به هست کرن کو دوی میکانیزما دانو سندن یان برخودان آوان لهمبر جبو دخستنا مافی وان جداتر وقتا 2012 هات هناك آليين سياسي ام بيجن يبقى يعني يكينا باراستنا قالوا يبقى آماده بون كو دا كيفن قادي ازد بيجم شخو بارتيا كوك بارتيا بيداجي كون هذا صلاة ديفاكتو للروجافا دبيجن دبين وقتا و 2000 او د برنامج خويا سياسي دبيجن 2012 درسك بجبوان كو هيزك اماده بكن وبراستي جي هيزوان الباشور والباكور لهناك دفرين دين هات اماده كرن 2012 درفت كو ايدي او هيز الروجافا باواكي فرمي ورا دامزراندن باش افجبو كردان بو قالوا عربي سوري جي ت او جي قرتن يعني تو ويركي يعني جي ت مورال جوان تشتي كل قامش چه بوی یعنی جیل هرمین کردین سوری چه بوی ورگرتن يعني افا برسا قالكي باس جبرغو وقتا 2012 چه بو ايدي كرد ديس بهالوصله خويا قال لك عربا رخنت كردون شما كرد ب هيزا كمستر بجداري بروتستو يندجي رژیم سوريا نابن كردا برسفدا دو شما 2014 درفتك زيرين بو جبو اوبوز شاراد ببوره درفتك زيرين بو جبو اوبوزيسيونا ام بيجن عرب كو بجغريه بكن وكو سوداج بيكي بكن كو اوجي داخوازي خو بدن بيش لوي چاغي صالح تجي تزانه وحركه جي تزانه كو تني چن نافبون يعني وكو چن كسايتين نافدارين اوبوزيسيون بشجريا كردا كش بكو طابعي كي ويني كردي هبو ندخلن بالصدي صد بشجريا وي بكن ويشا غيجي اوبوزيسيون سوري نا بريخستن بو نتهف بو نلسر هف بو وهروها نويرك بو وكو بشي 2012 روش هاتولي سیروان بری چند روزان لبورسای جی دیساج او آمد سپوری دا هنک پرسگریک در کتن لیاریگه یعنی تگیری دانان مرید کارید و درباره دا هفرا چکی ام نخوازن با آوای وی ام ببیجن نجات پرستی ده هر نم خوازن بس آوای وی که چاوا تشتکی ورزشی تکارب وره و گوهرتن ببا تشتکی مبستین سیاسی ده پشتا بن يعني ولوية راست او القامش لو بو ادن جيل امدي يعني جيل باجارين دنيا تركيا تشتي ولو شدبن ليش برغو كرد خدي يعني مثلا وان دوزكوان هي بهر آلافي هستين خو يعني الناس نما اخو دربرين دكن يك جوانجي تيمين ورزيش يعني تيما جهاد لقامش لو ياد امد سبور لامدي افانا بشكل دربرينا ناس نما كردان هاجر تش كردين نورمال بنجي حتى تفكر سياسي جيكو خونيزيكي ويت كجبر له وقت 2004 او بيرچه بيرك ورزيشي وصديصات لي بهمو فاكتورين كو هشت بون سدام كو بگه وي قناغه وشر دركفه البته شرج اليه رژیم و جماورين تيما دن كوش ديرا زوري هاتقون داس بيكر لي ديسي جي كوربي حسيان دكو اف وكو كومبلود بيجن وكو كومبلويل دجي ميب هاتبو بلان كرن وتجاري ورزش وسياسه تظانج هفناين فقط عندنا افكاري ما سيروان قالك سباس بو سباس صالح